टेबल टेनिस बायलांच्या सिंगल्सान भारतान कझाकिस्तानाक मारले। आयतारा ताळगांवा पठारावयल्या श्यामाप्रसादन मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय मॅचींनी भारताचे एस मुखर्जीन कझाकिस्तानाच्या रायबोवाक 3-1 मारली। मात हाँगकाँगाकडेन भारताच्या चल्यांनी मार खाल्लो। मेन सिंगल्सान हाँगकाँगाच्या लेम स्यू हेंगान भारताच्या ए यादवाक 3-8 नील मारलो। रोड टू नानजिंग आणि ग्लोबल ज्युनियर आणि कॅडेट चॅम्पियनशिप खेळ सध्या साळगावच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात चालू असा। आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघान साखच्या आधारान ही सर्त घडोवन हाडल्या। या सर्तीतल्या चलयांच्या एकेरी गटातलो खेळ भारत आणि कझाकिस्तान मदी जालो। भारताच्या एस मुखर्जीन हो खेळ 3-1 सेटान जिखलो। Road to Nanjing is a qualifying tournament for the Youth Olympics, which will be held in Nanjing in August. Only one player from each country can participate in this tournament. There are 8 countries which are participating in this tournament. Only 2 players will qualify for this Nanjing tournament. The second tournament is a Global Youth Championship, where there are 10 countries participating. In this tournament, there will be cadet singles and junior singles, cadet doubles, junior doubles, and team championship. The cadet singles is under 15 years, and juniors is under 18 years. Gone 4 players will also be participating on behalf of India for this championship. इतल्या मजगती दादल्यांच्या एकेरी गटान हाँगकाँगच्या लाम सियू हांगान भारताच्या ए यादवाक 3-0 सेटांनी हरयलो। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकर। इतल्यान खबरचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।